Bahaye ikaze mu makuru y'uyu munsi, amakuru tugiye kugezwaho nanjye Desire niyo mugabo. Turi ku itariki 20 Werurwe 2026. Uyu munsi ni umunsi wo gusoza igisibo cyangwa se umunsi wo gusoza isengesho idini rya Islam rimaze iminsi rikora. Reka twumve abantu bagiye batandukanye, bamwe na bamwe b'ibyamamare, urugero nka Mutesi Scovia ufite ikinyamakuru mu Rwanda gikomeye cyane Mama ugwa Gasabo, yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga akoresha, urugero kwa YouTube igisinde ibinyamakuru agiye akoresha, avuga ko uyu munsi yahinduriwe izina. Ubu ngubu byemewe kumuhamagara Aisha, nibyemewe kumuhamagara Mutesi Scovia nk'uko byari bimenyerewe. Ni ibintu bigaragaza ko uyu munsi uba ari umunsi ukomeye ku bantu ndetse no ku isi hose muri rusange. Reka mbabwire cyangwa se bagezeho muri make ibyo Islam imaze iminsi ikora muri iyi minsi imaze iri mu isengesho. Mbahaye ikaze, njye nitwa Desire niyo mugabo. Uyu ni umuyoboro wacu wa YouTube channel yitwa TONI38. Mbahaye ikaze. Umuryango w'Abisilamu mu Rwanda watangaje ko mu kwezi gutagatifu kw'igisibo Ramadan wakusanyije arenga miliyoni 38 zifasha abatishoboye. Ni kuri uyu wa gatanu itariki 20 Werurwe 2026 nibwo hasojwe igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadan ku Baisilamu bose mu Rwanda. Isengesho ryo ku rwego rw'igihugu ryabereye kuri Kigali Palace Stadium riyoborwa na Mufuti w'u Rwanda Sheikh Sundayigaye, ryitabiriwe n'abarenga ibihumbi 27 muri Stade Palace Stadium. Mu kwizihiza umunsi mukuru wa Idil-Fitr wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadan, Abayisilamu bahuriye hamwe mu isengesho mbere yo gusabana n'imiryango yabo. Umuryango w'Abisilamu mu Rwanda watangaje ko mu kwezi kwa Ramadan hakusanyijwe arenga miliyoni 38 yakoreshejwe mu kugurira abatishoboye ibiribwa birimo toni 20 z'umuceri. Uretse mu mujyi wa Kigali, Abayisilamu b'abanyamahanga biganjemo abaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Stade y'Umuganda mu karere ka Rubavu, bifatanyije n'abagenzi babo bo mu Rwanda mu kwizihiza uyu munsi mukuru wa Idil-Fitr. Inama y'umuryango w'Abayisilamu mu ntara y'Uburengerazuba, Sheikh Yakaremye Ahmad, yasabye kunga ubumwe mu itorero ndetse no hanze y'itorero muri rusange. Mu butumwa yagejeje ku Bayisilamu bo mu Rwanda, Mufuti w'u Rwanda Sheikh Sundayigaye yasabye gusigasira umutekano kuko ari wo nkingi y'ubuzima. Yagize ati, ingabire y'umutekano ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu intumwa y'Imana Abrahimu yabanje gusaba Imana ayibwira ati, iki gihugu cy'amaka gihundagazeho amahoro n'umutekano, maze abagituye ubahe amafunguro, ubukire no gutera imbere mu byo bakora byose. Igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan gikorwamo ibikorwa byinshi birimo kwiyegereza Imana, biyiriza ubusa ndetse no kurushaho gusangira n'abatishoboye. Ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro, ndagushimiye wowe tubanye muri aya makuru. Nk'uko bisanzwe, njye nitwa Desire niyo mugabo. Uyu ni umuyoboro wacu wa YouTube channel yitwa TONI38. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze mu yandi makuru.